Аудиторияға кірсе, үйінде хоман, баян, музыкант боласын келсе, Ғалиуллинға таян. Татар моңы лауреаты, уйный, жырлый ул һаман. Бу кадәр талант Әлфискә килгән дисез сез кайдан? Әлбәттә Худайдан. Педагог һәм җырчы Татарстанның ат казанган артисты Әлфис Ғалиуллин. Yine de yazılar kildi, şeşekler geçirine gümediler. Aman sulay bir güllerge sarılır yaşar yaşar iken bizning küngüller. Yanlarıma ışık varır idin, benim kullar konar tügüller. Şu yaklarga kışlar ışkanı sayın, ilk talpına iken küngüller. Şu yaklarga kışlar ışkan sayın, ilk talpına iken küngüller. İlk talpına iken